u librariju. Kao prvo moraš mi otići na profil da vidiš moju jebenu pozadinu koju si već odavno vidio, ali ćeš je ponovo vidjet. Volume 1, background type shit. Još jedna dobra. Mogu bi uzeti sve ti 3 pozadine, imaš te 3 vrste pozadine, mogu bi sve te 3 uzeti. Što kažeš? Šta ja underage, puši kurac, brate. Čekaj, ajmo sad napisat, kak se ovi zovu? Čokolo i vanila. Age, evo. Incognito. Da. Neko... Molim, čekaj malo, šta? Ali čekaj, ne, čekaj. Čekaj. Ovdje piše 9 mjeseci. Ali čekaj. Pa oni su... Čekaj, ali oni su mačke, znaš da mačke imaju kraći vijek trajanja. Evo ga, ovaj lik je rekao cats become adults from 6 to 3 years old. Ček, šta? Why is there two heights? No. 9 months, which is 14 years. Evo, 14, fuck. Ali čekaj, which is over the age of consent in Japan. Yeah, boy. Znaš onaj lik, she's 13, but they say 14, I'm some rounded to 14, but 14 is the new 15, so might as well just round it to 18. Discord. Puši kurac. 1 year old. Što mi to znači? 1 year old, which means nitko neće mi odgovorima reći. Ajmo not safe for rock speedrun, čekaj, idem na slike, idemo... Next. Ah, fuck. Okay.